फ्रांस यागु बिको यो विद्रोह चाहे स्पेन यागु लोरका यो विद्रोह पुनः नेपाल भाषा यापी सांस्कृतिक कर्मी तेस सांस्कृतिक रूपे यान्दिगु थो विरोध यागु स पंचायत काल शाही शासन काल यो छौ प्रतीकात्मक जगमको संकेतात्मक जगमको ओब्ले यो छौ राष्ट्रिय धार्यो मूल विरोध धगा ठिकी अफु तर मंच वा दबुई रूपे प्रयोग जोगु मुनासा न नेपाली पि संस्कृति कर्मी तेत ओब्ले यागु अञ्चलाधीश कार्यालय यो सेन्सरशिप यात अले ओब्ले यो पत्र पत्रिका जुगु बन्देज यात विरोध यासेनी ओब्ले वगु परिवर्तन मूल धार्यो रूपे मुनासा छौ इतिहास लुमंके बजुगु छौ संस्था जगमको तो छौ गैर रूपमा स्थापना जुगु तरौगु प्रागिक मंच खर गाजी ठिका तयगु मुनासा यो सहित जना गुलिना संस्कृति कर्मी त वला वेक अप पिन्स नेपालले जुगु ततरौगु परिवर्तन है विशेष रूपमा एना आज लुमबले 2046 साल यो कालो पट्टी आन्दोलन जिमा वा 2036 साल जिमा वा 62-63 जिमा उके प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भूमिका निर्वाहन दिपी दुःख डुपिन मोर्पिन संस्कृति कर्मी पिन्द अभिवादन थबाटी जी लुमङको सम्बनु 2046 साल चैत्र 3 गते त्रिचन्द्र कलेज सरस्वती सदन जुगु सभा मुनासा योको संस्कृति कर्मी त सहभागी जु उके छम श्रीकृष्ण अनुन जी लुमङका श्रीकृष्ण अनुछमा पात्र जग ख तर मुनासा उके यो छौ पूर्ण रूप यो छौ ज ढागु छौ तस्बिर खर यो जी लुमङका तो लुम्बुदी यागु दुनुग्ल निस्ने भिन्तना देशया वेकन दगले लिपा यान्दियो रत्नराज लक्ष्मी यो दबु प्याख न्यागु पला हला उके नवीन दाई पुरस्कृत दियो उबले नवीन दाइना वो नाटक यान्दिले जज चाहिँ मोहन हिमांशु थापा अले एरिस्टोटल काव्य शास्त्र अनुसार वो नाटक चाहिँ नवीन दाइना ठाउँमा चोइदियो रत्नराज क्याम्पस यो रिले जु अले नवीन दाइ योको योगदान नेपाल टेलिभिजन टेली प्याखमा पाखिना जुल वेको यो अनुवाद कविता साहित्य पाखिना जुल थो दुःख सक्रियता थो मुना सठे आउँछौ संस्था यो दिन ख नेपाल भाषा योकु कलाकार त व नेपाली ओपी चाहे ओम विक्रम विष्ट उदित नारायण झा मीरा राणा वेकपी योक्ष्याय नेपाल भाषा मिहाला वो मञ्च थैट थकाइदिल तन तस्क अनुभवमा भिरग्राम दाइ ठौँ दक्ले जोसे दि वेक ख पहिलो मनु नारायण गोपाल त दबु प्याखले भिर्कुमा दबु प्याखै ना चाहिँ त्याग उके चाहिँ भिरग्राम दाइन नारायण गोपाल त छम मिखा मुखमा छम पात्रै भूमिका भिर्का दिल भिरग्राम दाइ छम थए जीवित इतिहास सो अनएकम्प्लिस्ड मिसन न ख वेक न सेतुराम श्रेष्ठ हालदिगो राजमती कुमती जिके वसा पिरती जेल कर्मचारी कलकत्ता वया अस्ने अन्नपूर्ण द्ययु न्यने वो मी झिवा डिवा मिचौले वो मेन्याना भिरग्राम दाइना हन उकेयु छौ रि परफर्मिङ यान दिल भिरग्राम दाइतन उके लागि जोरदार ताली दिसा झर्ने सम्मानयामा भिरग्राम दाइ यो थय छौ विरासत दो नाजन भिरग्राम दाइ का जुबिन ल्युन चोंचोबले अन छम सुनान्यन दिलछि सुरगा न्यबले चाहिँ जबिन चाहिँ जी जबिन जिमके नबिना जिमके जा रबिन दगा दैजौ जिता जबिन या के नबिना श्रेष्ठ रुगाम दाइवे छौ साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण हुर्के जिया छनु खसा मक्सा छौ फिल्म सुटिङ सोमले विश्वास ताव फिल्म यो सुटिङ सोमले चेतन कार्की चाहिँ यहाँ म बालामा मिसा छ आगो चस्मा तैटियो मिका सका क्यों गा ढाउ वे मिखा आइना लिप वे गइट प्रेम बानिया फिल्म सिलुई हिरोइन यान बिल भिरग्राम दाइ कैमसम्म प्रेरणा पात्र न ख वे गइट जोरदार ताली गादन याना युने मंगल दाइ न ठोकने पार्टी चेन्ज आंगुल वे क आ हाइकु विज्ञ हाइजिन टाङ्का चैडी तर मंगल दाइ सक्रियता एकदम जारी दु नाज ख्याली जुजु मदन कृष्ण दैदिल 79
तर एक सेवले 79 थे मचो आटकन झिन्च्याएर थे छ मङ्गल दाइ ठन यो बधाई दियो गणेश दाइ ठने दि गणेश सामी ढासाटे जीव जिन्दगी तुकले पहिला चाहिँ दौ प्याहा किन बोले जिद दौ प्याहा समय गणेश दाई आनन्द कुटी स्कुले जी कोनाटले सोम तवा तीर्थनारायण मानन्दर चाहिँ का नेवा भाषा दौ प्याहा सो यामा लाभले गणेश दाई न जिम त ठ्यो बोबी स्पि यहाँ नै बिए मुक स्पि दायो ठौ यहाँ चुनौतो गणेश दाई टचामा गणेश दाई ढाउटा जको दाई ढाउ ख तर जिम बायो पासा अले गणेश दाई र खुनले ग्याका जी ह्याबले बोबी उगा ह्याबले खे भाइदको सेवाइना खे भाइदको सेवाइना स्पेशन दाई गणेश दाई न ठौ गणेश दाई पनि न्यन्थे दण्ड त गुली मनु लुम्ना आउ या नाति बज्र दाई थन पुस्दाई दि पुस्दाई को जिन अब प्रेसर नाप लाग्ला ह्याबले नारायण गोपाल खला होगा ले पुस्दाई न सका त बिस्तारी सका त निन्दिल गा तो नारायण गोपाल कलाई त डायर हो खला जी मोस्यो पुस्दाई ठौ नारायण गोपाल कलावे सका निन्दी सका दया गेजोलो मोस्योलीको पुस्दाई आना नारायण गोपाल सङ्गीत कोशीमा सदस्य जोइदिया तो परिवर्तन तोसँग थोटोको संस्कार झिसा देख चुनाव उठाएर आशा झिसा झिटा मम्स्यु वय छौ कमजोरी ख हिन्दुस्तानी फिल्म उद्योग दग्लै मध्ये पहिला हिन्दी फिल्म म्युजिक एन्डीमा मनु भोला प्रसाद श्रेष्ठ सन् 1952 अभिसार राव फिल्म संगीत एन्डी गुला वय कथन नेपालैमा यङ्गालैमा ख हाँसै न्यू पालन बाँसुरी पुइथुम पुटी मुनु वेक म्या पूर्णिमा श्रेष्ठ ठोक्नैमा नाजाम गायिका न ख भोला श्रेष्ठ महल दाव फिल्म खेमचंद प्रकाश यो संगीत आएगा आने वाला धाव मी ले तैदिल वह समझोको मनुजी शायद हिन्दुस्ताने 1950 55 52 टाको वेक एउटा चाहिँ स्क्रिने चाहिँ सिंगल कार्ड शेयर एन्डी मौका मिलेजुल गएको तर नेपाल देश भोला श्रेष्ठ त गुब्लेन लुममङकुगा मेपी बडो रञ्जित गजमेर मे पिन्यु ना हो तर भोला श्रेष्ठ नाम मवागा भोला श्रेष्ठ तस्क नजिक मस्यु मनु ठन सूर्यदाई दि तारास भोला श्रेष्ठ छे चाहिँ येले पिम्बाले तजा फलजा राखेका अन सूर्यदाई खन्जात लुम्ना ओलगा न डिलक्स वला छौमियो बाखा जोल तो सूर्यदाई दाइका सुन्दर कृष्ण न्याछ मरु जोसा कुमार बस्नेत गायक जी मकुका दिउला यो जोबन तिमीलाई दिउला वय गई दाइए मि खगव जी लुमाउ अनुसार चाहिँ सुन्दर कृष्ण न्यासन कुमार बस्नेत यो पेंगु मि रेकर्ड ओ टाइम यो होन्डा मोटरसाइकल मिया चाहिँ मि रेकर्डिङ आउ होन्डा मगला सरे दाइ ओ टाइम वेकअप नि छे जगह वो जेनेरेटर डुगाउले अले जेनेरेटर न मि उठेको बोले अले वो दिउला यो जोबन तिमीलाई दिउला रिमझिमी पानी पर्ला आ कुमार बस्ने डु वेक तर बोबिओला मखु तर वेगन रेकर्ड पिकअपले चाहिँ वे सुन्दर कृष्ण न्यासै ना चाहिँ सुन्दर कुमार ट्राइबल खनिगा सुन्दर कुमारी मिनिङ सुजल लासा सुन्दर छम कुमार बस्ने छम निमेस्यो मि चौथे जुल्का हो तर खास चाहिँ वो सुन्दर कृष्ण न्यासै याका चाहिँ मेगा हो आ सुन्दर कृष्ण न्यासै ढासा ढाना छि मोहन कृष्ण न्यासै ना वइ मोहन कृष्ण दाइन दुक्ले नापा नेपाल ओना दिल्ली ओना वो नाग्यो प्याख किन्दिल तो दुःख नेवाटे छौ झिसा चाहिँ चुएमा यो बाख योग्य दनिका आ झिसा नाकायो खसा आ हिन्दुस्तान दक्ले मध्ये ठिकेमा पेन्टर रगा नाकाई लक्ष्मण श्रेष्ठ वे गर्न नेवाय ख उबायक मेपिन यकु तो बलिउडमा स्टिल फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ वे गर्न नेवाय ख तर झिसा चाहिँ सुजुल लास झिसा नालाका हक हित चाहिँ भजा संकुचित ज्याउ हुँदैन वो सायद पानुवनका तर स्वेबले खसा आ तस्कै नाजामा नेपालीमा महापण्डित मुरलीधर प्रसाद भट्टराई वे गर्न चाहिँ भारतीयमा महापण्डित राहुल सांकृत्यान धर्मरत्न येमिया तस्कै मिले जुम पासा वे राहुल सांकृत्यान थे मनुइट उठबस एक मनु चाहिँ पण्डित मुरलीधर भट्टराईका पण्डित मुरलीधर भट्टराई कला रामदेवी खुस वेक जैसे देवलीमा वेक छम्मिसा जी जुद्ध शमशेर सवारी जुबले ऋषिकेश साय बौ तारकेश्वर सिंह साहन देखछौँ छेयु न्याने वया ले गेना जुद्ध शमशेर यो पाल्पा निर्वाण जित्यौँ यात्रा इट चाहिँ रोकेना चाहिँ
महाराज नेवारनीलाई अन्याय भयो लोग्ने चाहियो तका वेगन धैर्यलका जुद शमशेर ढ्याटल निर्वाण महाराज धाई वेगन छुरैले सलय सुयचना अर्को लोग्ने चाहियो भने पहिला जा थालो वेकै मिसा आत्महत्या यान्दिलका लिपा रामदेवी खुस भटाइन जुलल वेक आत्महत्या दियो कारण है लिपा ईश्वर बल्लभ मेरी आमालाई आत्महत्या गरेको देश थाहा छु सपोज चुइटिल उगे वेकन मदन पुरस्कार कहिदिल मग नवीन दाई वेकन आत्महत्या दियो छे चाहिँ छि धावक वैकुण्ठ मानन्द रिउ छेका कालमुती तरौ छौ वो सीमा डोठाए ना पनि छेका बाखमा लिप लिप न